बॅक लाईट जातं ते कारण ते तोंड काळे दिसतं. Now I would like to call upon Tanisha Mapari, who has scored the highest marks in 12th standard from Goa Man's family. Tanisha has scored a 78%. Next, I would like to call upon Navnath Naik to come to the stage. Navnath Naik. Lal Ganesh Naik. Next, I would like to call upon Adil Mohammed. म्युझिक बंद कर. Adil Mohammed, please be ready for your. Next, Samiksha Shetty. Next we have Unnati Pednekar. Then Bhumika Narvekar. Please wait. बस म्युझिक बंद कर पसंद कॉपीराइट येते. बंद कर पसंद कॉपीराइट येते मैं बंद कर लाईव्ह वरच्या माईकवर सांगायला. Next we have Mehnur Sheikh. माईकवर सांग म्युझिक बंद कर. These awardees, along with the certificate, will also get a scholarship of 10,000 rupees each. Next we have Sumukh Mayekar. Mehnur Sheikh. Next we have Sumukh Mayekar. Is she there? Sumukh Mayekar. Sumukh not there. Sanvi Borkar. Diya Naik. Diya Naik. सभी वास्कोची दाबोली जा रहे हैं. सभी जा रहा है. Next we have Tasleem Banu. Next we have Angel D'Souza. Guys, please clap for the awardees. Next we have Pin Gonsalves.
Next we have Siddhit Arolkar. Next we have Anisha Kevalkar. मातशे जोरान ताळयो वाजोवचे. Next we have Sish Raman. Next we have Vansh Navlekar. Next we have Kushan Nanoskar. Now we are starting with the 12th standard. Okay, so we have Akash Pujari. We have Mamta Lamani with us. Next is Shreyash Bolkar. Next we have Suhani Naik. Next we have Ibrahim Jagirdar. Then we have Rajvi Manelkar. Next we have Saksham Shetty. आणि मातशे जोरान ताळयो वाजोवचे. Next we have Priya Gowde. Next we have Sharvi Fadte. Next we have Rohit Bhotagegar. Next we have Siddhant. Next we have Rushikesh Rao.
be awarding the sports achievers. So we have Krishna Patil, who is an excellent player in volleyball. We have Vivan. Okay. Purva. We have Purva with us, who is very good in yoga. We have Ritvi Naik with us, who is an excellence in karate. मातशें जोरान ताळयो वाजचे. Next we have Kanika, who is an excellence in karate too. Kanika Lakshman Phagre, excellence in karate. Next we have Tanya Yeshwant Panjikar, who is an excellence in athlete. Next we have Sumukh Vishnu Mayekar, who is again an excellence in karate. Next we have Usha Naik, who is an excellence in football. And last we have Riya Rathod, who is again an excellence in karate. Is Vivan here? Vivan? We have Vivan with us, who is an excellence in Taekwondo. Can we have a round of applause to appreciate the young talent of our young minds over here? It's so energetic to see you all encouraging and kids. Thank you so much. So, Goa Miles is not just a business, but we see it as an opportunity for the young people, and not only that, but we consider it as a family. So when it comes to a family, so what we do in a family? We encourage, we support, and we make everyone more supportive and more strong. So here, I take honor to make a bigger announcement, that is a promotion announcement. And I'm so very happy to see you all together under one roof, which is always the best and supportive one. So let me first invite on stage Viraj Ghalse, promoted from customer care representative to team leader. So can we have a round of applause? On next, let me invite on stage Manthan Sodankar, promoted from again customer care representative to a senior customer care. सो आयच्या दिसा आमी फक्त जायत्या दादल्या मनशाकूच मुखार व्हरनात, तर खंय ना खंय तरी आमी जायत्या अस्तुरीक सुद्दां मुखार व्हरता, आनी तें करता आसतना हांव मागता ज्योत्स्ना भगत हाचे लागीं की तांणी ह्या वेळार माचयेर येवचें. सो शी इज बीन प्रमोटेड फ्रॉम टॅली मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह टू अ ज्युनियर टीम लीड. On next, let me invite on stage Joaquim Barreto, so who is promoted from a senior business development executive to a team leader. So नेटान यांचे साथ दिल्या, माझ्या उमेदीत त्यांची उभा वाढल्या.
Next, let me invite proudly on stage Kritika Gate, promoted from telemarketing executive to junior team leader. सदांच आमी अशें म्हणटात की 3 देवीचो आशीर्वाद आसपाक जाय. सगळ्यात पयली लक्ष्मी, दुसरी म्हणटात आमी अन्नपूर्णा आणि तिसरी म्हणटात ती सरस्वती. तर तशाच सरस्वतीक आयज व्हडा उमेदीन आशीर्वाद फावो जाल्लो आसा. सो हांव मागता सरस्वती हॉस्पिटी to kindly come on a stage because she is being promoted from telemarketing executive to a senior telemarketing executive. May I now request Saraswati to please come forward. So being promoted to another designation is really a beautiful journey because we here honor your efforts, hard work and dedication, and Goa Miles are really very proud to have a promotion. So on next, let me invite on stage Shreyas Ramani, promoted from Business Development Executive to Senior Business Development Executive. सर्टिफिकेट जेन्ना आमी म्हणटा न्ही आमकां मनान सदांच दुबाव आसता. 10वेचे सर्टिफिकेट हातीन पावले काय मागीर आमची फुडली जर्नी सामकी उमेदीन सुरू जातात. आनी आयज तशीच जायती सर्टिफिकेटां आमी आमच्या जायत्या लोकांक हांगासर फावो करून दिता. सो सगळ्यान पयलीं हांव मागता साहील तालेकर हांचे लागीं की तांणी ह्या वेळार माचयेर येवचें. आयज म्हालागीं आमचे सिंपल आसात जे सदांच टू द पॉयंट उलयतात. एसएमईनाचें भाशण सदांच आयकप कित्याक चड बोवाळ करिनासतना ते जाय जाय त्या लोकां पर्यंत कनेक्ट करत आसतात. आनी आयज तुमच्याच मदलो लिडर जयदिवंत करपा खातीर तांणी खास उपस्थिती लायिल्ली आसा. देखून नेटान ताळयांची साथ आमी तांचे खातीर दिवत. आनी फुडल्या सुवातेर हांव मागता गजानन तरवार हांचे लागीं की तांणी ह्या वेळार माचयेर येवचें. मे आय नाव रिक्वेस्ट ऑल्सो गौतम सावंत, सोहेब अख्तर मकंदर, ब्लाइंसी कार्वेलो, Viraj Ghalse, Manthan Sodankar and Frederick Santimano to please be here near the stage. These people are from the operations department and they are really a supporting hands to the entire Goa Miles team. गोवा मायल्स हे फक्त उत्कळ सणाचेर जरी असले तरी आयज म्हाका दिसता तुमच्या प्रत्येकांचे ते जावन आसात. कित्याक सातत्यान आनी अखंडपणान तुमी गोवा मायल्स आनी त्याच बरोबर गोंयची जी ट्रान्सपोर्ट लायन आसा ती सामकी सुरक्षीत आनी बरी करपा खातीर वावर करीत आसात. आनी आयज तुमच्या त्याच कार्याची दखल जी आसा ती ह्या वेळार ही माचयेर येता. हे एक सर्टिफिकेट जे आसा न्ही ते तुमच्याच कार्याची दखल घेत आसतना तुमचेच कार्य जयदिवंत करपा सारखी एक गजाल जावन आसा. देखून ही गजाल जी आसा ती सामकी मानान स्वीकार करची. One appreciation actually motivates all your efforts and your confidence. It actually motivates your hard work. So we are very much proud to hand over these certificates to very our own team members. On next, let me invite on stage few of the inspiring persons from operations department. May I now invite on stage Kush Kotharkar, Urvashi Devidas, Frankie D'Souza and Ashish Maikar to please come on stage and receive this small honor from us, from the respected Minister of Transport, Navin Parikar sir. सध्या गोंयकारांनी सामकें एक टेन्शनाचें काम जाता. कितें खबर आसा, जेन्ना मंथ एंड लागीं पावता न्ही कशें तरी पयशे सेव करपाक जाय आनी बऱ्यो बऱ्यो गजाली करपाक जाय. त्या खातीर घरांतलो प्रत्येक मनीस केन्ना अकाउंटंट जाता तें कळनात. पूण गोवा मायल्सचे अकाउंट सांबाळपी आमची जी 2 हांगासर भुरगीं आसात तांचो सुद्दां आमी भोवमान करतात. एंड आय एम व्हेरी प्राउड टू से दॅट बोथ आर गर्ल्स. सो गोवा मायल्स जे आसा तांचो उद्देश प्रत्येकाक व्हड करपाचो आसाच, पूण त्याच बरोबर खासा बायलां खातीर चेडवां खातीर सुद्दां ते भरपूर वावर करतात. आनी आयज आमी त्याच अस्तुरेचो हांगासर भोवमान करतात. Sir, I'm very proud to say that both of these girls are from accounts department, and being a girl, they are managing these accounts so very well that this always has been a progress of Goa Miles. So with a proud heart, let me invite on stage Karina Parab and Kirti Tubrekar. Yes. घरातली कडक लक्ष्मी कशी मुखार येतात, पण काय नसो, they are always very good in terms of their work. HR department.
Okay, so from HR department we have Hannes Siddapur and Hinas Siddapur and Prerna Sakeri. Both are again girls. So I remember last year coming at the same venue and Utkarsh sir saying that we are here to empower girl child, and he really did it within 1 year of span. So give a round of applause to Utkarsh sir as well. अजून आठवत आहे तुम्ही गेल्या वर्षी सांगितलेलं की आपण प्रत्येक मुलींना आधार देऊ, आणि आज तुमच्याच ह्या फॉर्ममध्ये तुम्ही मुलींना इतका प्लॅटफॉर्म देताय, त्यांच्या कामगिरीची तुम्ही दखल घेताय. खूप खूप अभिनंदन. पुण्याच वतीन फ्रॉम एम्पॉवरमेंट अँड स्किल डेव्हलपमेंट. सो वी हॅव अभिषेक भट फ्रॉम हियर. सो may I request Abhishek Bhatt to kindly come forward to receive this special honor from our respected guest on stage. चढांचं देव बरे करू. सो तुमकां सुद्धा चढांचं देव बरे करू म्हणटात. विमानान बसता दिवचे. So leadership is not about titles or position, but it's all about impact, influence and inspiration. And we are very proud to have such an impactful and inspirational leader from our own constituency, ज्यांनी सदांच सातत्यान वावर केल्लो आसा. आणि जेन्ना जेन्ना हांव तांकां असेंब्लीत पळयता न्ही, खरेंच म्हज्या अभिमानान कॉलेज अशें ती टायट जाता. कित्या खातीर तर एकमेव अशें मिनिस्टर आसताले जे चड बोवाळ करिनासतना आपले जे मुद्दे आसात ते बऱ्या पद्दतीन मांडटा. सो म्हाका अशें दिसता की तुमी त्याच जोशान मुखार सरचे आणि आमच्या सगळ्यांक तुमी ह्या वेळार संबोधीत करचे. So it's a gentle request to the Honorable Minister for Transport, Sir Mubin Godinu, to please open your heart and extend a warmest greetings to everyone. सदांच अशें जेन्ना डिस्कशन जाता न्ही, ताचो रिजल्ट हो फ्रुटफुलूच आसतात. आणि आयज म्हाका दिसता तोच फ्रुटफुल रिजल्ट कितें आसा हें पळोवपा खातीर आमी सगळीं जाणां उत्सूक आसात. Okay, the stage will be all yours. Thank you so much. Honoring excellence in academics by Goa Miles, achievements 2025. I first of all want to congratulate the Utkarsh Dabale of carrying on the journey so far, promoting Goa Miles as one family, as a real Goa Miles family. Hearty congratulations to you, to Hemant as well, Hemant Prabhu, all the other team members, the students and all the family members of Goa Miles gathered here. First of all, I want to say, ours is a tourism state. Goa is one state which for many years has been looked upon as the most preferred destination by people from all over the world, from all over the country, from all over the world, from different countries, charters coming, celebrities coming from Hollywood, Bollywood, top industrialists, top sports person, normal tourists, and who's who, I would say, in India and abroad, who know about this place, once having visited, wants to visit this place again. And what is the first impression they get? And from whom do they get this first impression? The first impression they get is when they sit in the car after alighting from the airport, from the railway station, from other modes of transport. And I must say and compliment Goa Miles for being the first successful app-based taxi in this state of Goa, where tourism is supposed to be a tourism state. आता हे सांगताना शाबासकी तुमकां सगळ्यांक. आज तुमची संख्या 4000 वयर गोवा माइल्स टॅक्सी चलता. तितून मुख्यमंत्री गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम म्हणून आमी इंट्रोड्यूस केले. जेन्ना आमी म्हणटा फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन,
आणि जेन्ना हांव सदांच म्हणला यू आर द एम्बेसिडर्स ऑफ आवर स्टेट आणि एम्बेसिडर म्हणल्यार पयले इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. तुम्ही जे उलयता जो टुरिस्ट येता तुम्ही पळय तांकां सांगता आणि जशे तुमची वागणी तेंकडे आसता that is forever that impression is carried and that's why we had tourism also taking quantum jumps in terms of number of tourists coming from all over the country, from all over the world, and Goa being most preferred. हाली आमी पळयला मातशे ही संख्या देंवपा लागलेली आसा आनी हांव सदांच असेंब्ली सुद्दां उलयतना स्पश्टपणे एक आणि डिफरंट फोरमात सुद्धा उलयतना आय यूज्ड टू ऑलवेज से डोंट किल द गूस विच लेज द गोल्डन एग. आमीच पाड घालतले बरे टुरिझम चलता ते, आमीच वायट करतले बरे टुरिझम चलता ते, आणि हे केन्ना जाता. आणि कोणाचेर पयलो परिणाम जाता जाल्यार टॅक्सीवाल्यांचेर जाता. ओव्हर चार्जिंग केले, रेंट अ कार म्हूण आसा आमचे गोंयांत, मातशे गाडी लागली टुरिस्टां ते डेपॉझिट म्हणून घेता, डेपॉझिट परत दिना एक्सक्यूज घेवन ते रिपेरिंग करपाक बरी 500 रुपया 1000 रुपया पडटा, पूण 5000 10,000 तेंचे काडून घेता. हे इन्सिडेंट जायते हायलायट जावपाक लागिल्ले आसा आनी हे भाशेन गोंयचें नांव आमचे खरे अर्थान पिड्डे जावपाक लागला. टुरिझम आमचें देंवपाक लागला. लेट अस एक्सेप्ट इट. आय ऑलवेज बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड सत्य उलोवपाक जाय. पण हे सगळे प्रकरण जाता तेन्ना गोवा माइल्स हॅज डन व्हेरी वेल. गोवा माइल्स हॅज रीच्ड आउट टू द पीपल. गोवा माइल्स खरे लोकांक पावला. कित्याक हांगा आमी पळयता तशें कितें जावपाक पावला. तुम्ही एक फॅमिली कशें जियेता, यू लिव लायक वन फॅमिली. दॅट बॉन्डिंग इज देयर विच इज व्हेरी मच नेसेसरी. टुडे यू हॅव उत्कर्ष दवाले अँड हिज टीम awarding successful students. And I was further happy today to be at this function. I was trying to ask each one what is their ambition. Right from being a fashion designer, right from being a businessman, right from being a doctor, right from being an engineer, right from being into the industry of shipbuilding and various other professions including being a doctor, a veterinary. Such are the ambitions of your children. तुमचे भुरग्यांनी खरे बरे चिंतला आमी शिकून कितें तरी व्हडले जातले म्हणून. घडये तांकां तुमी त्रास काडटा ते काडपा नाका. टॅक्सी चलोवन एम्बिशन आसपाकूच जाय आनी जे कोण शिकना ते मागीर ऑटोमॅटीक तांकां टॅक्सी चलोवची पडटा. पूण हांव जाणा हे प्रोफेशनान हेय जाणा जावप. थोडो एक हांव जाणा कलंगूट एक इंजिनियर आसा, तेणे आपले इंजिनियरिंग सोडून तो टॅक्सी चलयता. तो म्हणटा आय एम अर्निंग मोर मनी बाय ड्रायव्हिंग अ टॅक्सी देन वॉट माय जॉब एज अ इंजिनियर फॅचीज मी. अँड टुडे वी हॅव प्रोमोटेड दीस. आमी म्हणटा टॅक्सी चलोवप म्हणल्यार लॉज न्ही. टॅक्सी चलोवप म्हणल्यार डिग्निटी ऑफ लेबर आहा. ते कारणाक लागून इट इज ऑल्सो अ जॉब. इट इज यू आर बिकमिंग अ ओनर ऑफ द टॅक्सी. इन गोवा माइल्स यू आर लिटरली द ओनर बाय गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम. उत्कर्ष दबाले जेन्ना म्हाजे कडेन एकदां आयले हांवें सांगलें तूं म्हाका कांयच करनाका, एकूच काम कर. तूं आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा तांकां एक संदी दी, एक टॅक्सी घेवन दी. लेट देम बी पात्रांवस. यू पुट दॅट मार्जन मनी अँड बाय डिफरंट मीन्स बाय हिज ओन रिसोर्सेस he finally managed to pull out that scheme. And today we have more than 4,000 taxis running under Goa Miles and various taxis running under Goincha Taxi Patrav scheme. हे कितें दाखयता की ही स्कीम बरे भाशेन चल्ला आनी फुडें वचत आसा. फुडाराक आमी तुमी पळयला कितले गव्हर्नमेंट येयले, कितले ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आयले, पूण आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हांव आसतना आमकां हो प्रश्न सोडोवपा जाय. हालींच आमी एक निर्णय घेतला. ऑल द टॅक्सीज इन गोवा विल हॅव टू बी अंडर अ ॲप. टुडे गोवा माइल्स contributes already. I think they have contributed to GST more than 10 crores. About 16 crores? 13 crores. They have contributed about 13 crores. Yearly about 6.5 crores they contribute करता.
And when 4,000 taxis can contribute this much, if you calculate, I assembly ne aakde kadun dille, we are losing on GST itself more than 100 crores. And by a multiplier effect, if we calculate rent a car and all other cars, we are losing something like 500 crores. They don't forget, taxi business, I आंकड़े calculation सगळे काढून पडयला. माझो आंकडो हा ते प्रमाणे it is 1,300 crore to the minimum business. Imagine the taxes on this, imagine the GST on this. The turnover of Goa Miles, maybe if I may be corrected, about 75 crores. Where is 1,300 and where is 75 crore? In fact, you should try to make your presence much bigger, which will help Goans. गोंयकारांक ट्रान्सपोर्टाची अडचण जाता. गोंयकारांक एक कडेनसून दुसरे कडेन प्रवास करपाक ट्रान्सपोर्ट आसना. आमी बसीचे पळयता, ओके, माझी बस स्कीम आमी इंट्रोड्यूस केला, तितून आमी आनीकूय सुदार हाडला. तांकां मायलेजीचेर आमी आतां सबसिडी दिवपाक केला, इन्शुरन्स सबसिडी दिवपाक केला, टायरांचेर सबसिडी आसली ती दिवपाक केला. लास्ट त्यांची सबसिडी आमी क्लियर करता म्हणून तांकां सांगला. तांकां एक तरेन विश्वास जायना. पैसे त्यांचे अकाउंटार येयले बगत ते आतां आमी बेगीन करपाचे आसा. पूण हे सुडसुडीत करतना आमच्यो तरी गोवा मायल्स सारखे आमचे नोटिफाईड रेट्स आहात त्याच्यावर 20% ते कमी रेटान ऑपरेट जाता. हेका लागून गोंयकार सुद्धा जायते प्रवास करता. And already I think 82 lakh passengers have been transported by Goa Miles, which is big volume for the size of Goa. हे तरी करपाक शकता. हांवें सांगला तशे, when your turnover is only around 75 crore, when the turnover in taxi business, as I am making a statement here, it is more than 1,300 crore minimum. People here are operating without paying any taxes to the government. Literally, it is no accountability in running the taxis. Where are the taxis they are paying? Where is the record? कितले हुईसन हुई ट्रिप मारता, कितले ट्रिप मारता, कितले चार्ज केला? If they are saying, I want to believe them. You go, you come on an app. Let everything be recorded. For government to do planning, you need statistics, you need data, you need correct record. For the safety of the tourists, for the safety of the local people, point to point हुई travel जाता, कोण driver आशिल्लो, हुई सध्या गाडी पावला, किती अपघात जाता तेन्ना इमिडिएटली इमर्जन्सी सर्विसेस थिंगा पावपाक, हे सगळे कोऑर्डिनेट एपाचेर इजिली जावपाक शकता. आणि एपाचेर ते कित्याक येना म्हाका समजना. एक सिंपल हांवें उदाहरण दिल्ले. एक सुंदर शोरूम आहा पणजे, तुम्ही जाणा कितलेशे शोरूम आहा, कितले इन्वेस्टमेंट ते करता, कितले शर्ट पॅन्ट आणि सो ऑल डिफरंट टाइप ऑफ क्लोथ्स गुड्स दे आर गेटिंग, दे आर इन्वेस्टिंग. आणि लोक कितें करता, Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील इमिडिएटली ऑर्डर करून घरा तेंचे ते पावता. सेम वे रेस्टॉरंटांनी लोक इन्वेस्ट करता, इतले पैसे मोडटा, थिंकिंग यू विल गो टू द रेस्टॉरंट. स्विगी येता इमिडिएटली आणि कितें ब्लिंकिट immediately you order, within minutes he lands at your door with the food. If this can happen in the food business, if this can happen in merchandise, in clothes, in goods, why it cannot happen in taxi? Taxi हा कितें वयर मोडबारसून येवन हांगा लोक हिंगा डिसेंड जाल्ले, म्हाका हें अजाप दिसता. They should accept that we will come on the app. तांकां इतले सुद्दां हांवें सांगलां, you come up with your own app. I am ready to fund you. You don't like Goa Miles because they have vilified Goa Miles so much, but in spite of that, they have grown to 4,000, which speaks volume. गोंयकार कितें बरें ते सदां एनकरेज करता म्हूण, हे आमी एनकरेज करपा जाय. सदां नाका नाका कितें जाय तें तरी सांगा. जेन्ना एक मनशाक चॉयस आहा खंयचे हेचेर वचोन जाय ती वस्त ऑर्डर करपाक आपले फोनार, why not taxi? And all the taxis should come on the app. व सरकार प्रयत्न करता सगळ्यांक एपाचेर हाडपाक. आणि तेन्ना म्हाका दिसता गोंयांत टुरिजमाकूय सुदार येतलो, चड लोक येवपाक लागतले. आणि जे एअरलायन्स, हांव हो दोश फक्त टॅक्सीवाल्यांक दिना, आमचे एअरलायन्सूय ओव्हरचार्ज करता. हांव स्पश्टपणे सांगता, आमचे हॉटेल्सूय ओव्हरचार्ज करता, आमचे थोडे रेस्टॉरंटूय ओव्हरचार्ज करता.
they all have to realize, don't kill the goose which lays the golden egg. You all are stakeholders in tourism. आमचे tourism सफल जातले. Transport is one of the most important thing. We are bent on solving this problem once for all, but this will be solved when everybody comes on the app. कशे हाडपाचे? आमी गरज आता बेगीनचे बेगीन नोटिफाय करतले. सगळ्यांचे सजेशन घेऊन, including from Goa Miles suggestion घेऊन, आमी finally मग decision घेतले. As one of the most successful persons running a app-based taxi, we will have to take your views. We will take your views on board and we will incorporate them. We have not come here to get some other people here and finish established business. You rest assured about that. We know what has been your contribution in running Goa and transport services as far as taxi sector is concerned. तुमकां स्पष्टपणे सांगपाक सोदता. पूण आज you are growing as a family, not only in terms of doing business as a taxi operator, you are doing something for the children. They are the future. As you have seen, different professions they want to go. They have ambition. And today, you have seen how India is growing. Today, you have seen where Bharat is reaching. Recently, what happened in Pakistan when they attacked our innocent tourists, you have seen what reply we have given. Today we are not the India of yesteryears. Today we are like a superpower, as good as a real superpower, which we have proved in every sense. And जेन्ना आमी ह्या स्टेपार आमी सगळे जाण पावले आसा, हांव समजता टॅक्सी बिझनसानूय रिफायन करून लोकांक सोंपेपण मेळटा तें ट्रान्सपोर्ट टू गो फ्रॉम प्रवास करपाक एक कडेन दुसरे कडेन वचपाक through taxi, through the family of Goa Miles, government will always be willing to help them. And I am happy that in the future you will also be having more electrical vehicle, vehicles also are going to come. So you will also save on your cost of operation. It is a silent car, no pollution, helping the customers, helping yourself. This is also going to be the new norm. I have great faith in Goa Miles marching forward, and I'm sure all of you will be even more prosperous and growing stronger year by year. म्हाका पूर्ण खात्री आसा गोवा मायल्स जे तुमी फॅमिली म्हणटा, एक फॅमिली कशे मुखार वचत रावतले, तुमची भुरगीं लायफान बरें करतले. आनी आज तरी तुमकडे 4000 गाडयो आसा, फाल्यां 10000 जातल्यो. म्हाका तरी खात्री आसा, कित्याक जे ॲप बेस्ड टॅक्सी जेन्ना आमी हाडपा जाय म्हणटा, यू शूड ऑल्सो इन्क्रीज युअर फुटप्रिंट. आय नो देर आर सम प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज, वी हॅव आयडेंटिफायड देम. आमी ते पब्लीक करून आमी 3-4 मिटींग घेतल्यो. आमचे मान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हितून खूब इंटरेस्ट घेता हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. तेजे बरोबर आमी कितल्योच आमच्यो बसका जाल्यो, आमी ते पब्लीक करूना. कित्याक रोखडेच पयले रिएक्शन येता, तांकां दिसता आमी आदले गुंटेरान आदले तशेंच आमी ते गुंटेरान रावपाचे म्हूण. लोक जगा खूंय खूंय पावले, तांकां तेजो अनुभव ना, हो अनुभव आसल्यार सुद्दां ना, ते नाकारता की ते बरें आहा ते. आज ॲप टॅक्सी आसपाकूच जाय. Ultimately, we have to be on the app. As I explained to you, in different businesses when people are on the app, it is high time in transport as well. We will be on the app. Even for Maji bus scheme, we have through your card you can travel. The ease of travel आमी केल्ले आसा with our electrical buses. We are going to get some more electrical buses very soon. आनी खंय गरज आहा थिंगा आमी घालतले. आनी हांव समजता आयचे फंक्शना वरवीं म्हाका तुम्ही मुद्दम हे आमंत्रण दिवन आपयले, म्हाकाय पळोवपाक मेळ्ळें हाव यू आर ग्रोईंग. इट्स रियली अ व्हेरी गुड फिलींग. इट्स अ हॅपी फिलींग. एंड along with Goa's tourism footprint increasing, which is bound to increase. हांव कित्याक सांगता, आमकडे आज जुवारीचे 2-2 ब्रिज बांदलेले आसात. प्रवास करतना सावथासून कितले बेगीन पावता. नॉर्थात 3-3 ब्रिज आसा, 2-2 एअरपोर्ट आसा. आनी आतां 23 तारखेक बाब नितीन गडकरी येता फाउंडेशन स्टोन घालपाक 2 आयकॉनिक टावर तेजे काम सुरू करपाक. म्हणजे ते जुवारी ब्रिज आहा थिंगा 2 आयकॉनिक टावर which is going to have even a revolving gallery or a revolving restaurant which is that tower is going to be better than Eiffel Tower in Paris.
हांव ताका शाबासकी दिता की तो त्या गोंयचे चिंतून हे सुद्दां आमकां दिता. म्हणजे हे पळोवपाकूच लोक येतले. लोक तरी पॅरिसा वयता आयफेल टावर पळोवपाक, जाल्यार हांगा गोंयांत आमचे जुवारी ब्रिजाचे 2 टावर आहा ते पळोवपाक येवपाना. सो चिंता कितले लोक हांगा येयत रावतले ते, आनी हे भाशेन ट्युरिझम इन्क्रीज जायत रावतले. पूण तुमी सगळे सहभागी जावन सरकाराची मदत करपा जाय. सरकारान कसली पॉलिसी हाडली आनी तुमचे तरी सहभाग ना आनी तुमचे एक फुल कॉपरेशन मेळना जाल्यार केन्ना सक्सेसफूल जावपाक शकना. हीच अपेक्षा धरून let us grow as a family, let us grow tourism and Goa's economy हे म्हणून एक व्हडली अपेक्षा गोवा मायल्सा कडेन धरून विशिंग यू ऑल द बेस्ट. हांव समजता फुडार तुमचोय बरो जातलो, गोंयचो बरो जातलो. ट्रान्सपोर्ट आमचो तुमी परत आनी फुलयतले आनी एक कम्फर्ट लेवल तुमी आमचे म्हणजे टुरिझम इंडस्ट्री आनी सरकाराक दितले म्हूण ही अपेक्षा धरून परत एकदा बाब आमचे उत्कर्ष दबाले तशेंच हेमंत प्रभू आनी तेजे सगळे टीम, स्पेशली द टीम हू हॅव बीन अवॉर्डेड हियर, they got recognized for the good work they have done. Keep doing good work. There is work alone has its merit म्हण एक म्हणणे आहा. Once you work hard, you are bound to be recognized. On merit, you will march forward. You have to remember this. And today, Goa Miles is giving you that opportunity. Wishing you all the best and सगळे बरे जावचे. देव बरें करूं. Sir,